Milan Zorić izabran je za predsjednika Gradskog odbora Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine na vanrednoj skupštini. Opštinski odbor Saveza potomaka ratnika Srbije 1912-1920. godine na svojoj vanrednoj skupštini izabrao je novo rukovodstvo. Za novog predsjednika jednoglasnom odlukom skupštine izabran je Milan Zorić. Za zamjenika predsjednika udruženja imenovan je Milenko Mićić, a za sekretara Nenad Dimitrijević. Također su na vanrednoj skupštini izabrani i ostali organi udruženja, pa predsjedništvo odbora čine Dragoljub Stanković, Velimir Barbulov, Lazar Demić, Mišo Grbić i Branislav Marković. Za predsjednika Suda časti izabran je Vladimir Živankić, a za članove Ilija Jovetić i Dragoje Raju Kujović. Predsjednik nadzornog odbora je Vojin Biparip, a članovi Dragan Utržen i Rade Stojiljković. Blagajnik je Nedeljko Miladinov. Iz Saveza poručuju da svi koje žele mogu da im se priključe u prostorijama udruženja koje se nalaze na Trgu srpskih dobrovoljaca broj 10.